Dobrodošli na kanal. Prijavite se, klik na subscribe. Na pitanjima novinara, glavna tema bila je nepredviđena situacija koja se dogodila u Beloj kući, a to je fizičko nasilje koje je od strane Mikija doživjela njegova emotivna partnerka Suzana. Ona je odbila da odgovara na pitanja pod izgovorom da se ne sjeća o čemu su razgovarali pre nego što ju je udario, a onda je Zorica Marković odlučila da ih raskrinka. Ovo je stvarno za svaku osudu, svima nam je jasno. Neposredno, pre nego što će se to desiti, Miki me je video i tražio mi cigaretu. Krenuo je sam da priča, a Suzana je prišla i rekla da će da ćuti. Rekao mi je, napuštamo oboje zadrugu. Čekamo razgovor sa produkcijom. Ovdje ne možemo da funkcionišemo. Ako me voli, odreći će se honorara, živjet ćemo u Kupinovu, zaradit ću ja pare. Došao sam ovdje zbog nje. Ja nju ne mogu da razumem ovdje. Ja sam mu rekla da eto ne bih tako, ali to je njihov izbor. Imala sam utisak kao da je on Suzani naredio i rekao da se pakuje. Pre cigarete, on je prošao kroz sobu i rekao da se spakuju stvari i da napuste zadrugu zajedno. Onda se desilo to što se desilo, a Suzana se ne sjeća. Možda je ono odustala, možda nije htjela, rekla je Zorica.